Elaga takakos Kayan dalnar ka chulkwani ye chukarasu chukot kwa marialaka anu bani je chup goy ko ya loide elyak takakos en kam kontik ka ngi kon ka goro manariet tiling ko jando ben tika kon akon yal pod jis dial den ling tin charala ka bangi ba riet pala ba yalar ba no kala sanan ti kon kala sanan wel kelyen ajen ti kon tanana ko la Tuesday ko tung lene ko la changa de ko tung nuari ba riet pala ba yalar chelo ko te squadin ko da la kwa kam te kan pal pon ele ka te ji ti kerier ko kwa len tala ran luang mu de la ne ke to no je la ko ban ni ji tala mi ta ko kwana dia nan ta ko ten kwa din e jin ngi ko mo kon dia la per ta ga ri te kam ji ko ban ni ji jin ko ko mo ko shob lo ai ele ka te ji ko ko kam te ko je mo la ne ni ti tas lo ai ngoy ko je lo ai jo re da no bi mi ta kel ko shirye shi ko mi amen an yi moru ni Nyaduol Gatdet shi ko da yala ke o bane shanga ma bane jala nywa kel ko da la ni yala ko en ka mo kon ka pol pon ka ja kon ko bane ri de ti bane keling ka goy ko je loide elesen mo ko alo lesson mana ne ka Monday taren mo gwalong sa ya latin awoji chung ne kana ramen topcho arien mo bumbum ko ram topcho ko ni yecho wa mane chama gwa ja balatin chawo dit no kade dida me adin mitaka Isaiah enono chogan bana tet ka wich ka bana rom awale te ka Isaiah chog diech baskel wana ka ngwan chogan bana tet wich ka bana rom te ka Isaiah chog diech baskel awana ka ngwan ba kwen kon dit kaka wal ka kwikwang anba dit ket ka gwas mazda dit ka kaka wal ke ka kwikwang mazda te ka kak wal ka kwikwang wi pam mita ka mun magwa chaje kuj cha pem ko woj ka chaje pies ke boy need to go ka chaje ta dual toba gang reide kajen ted pol poan pam ka kwikwang ya live in a day to go tin dundu chakwi na day to jack katama shuma the way lo Jerusalem ke yedji Juda lwako ko kon kak walka ka kwi kwa mi dong mi de lat ka kak walka ka kwi kwa mi kala tin ka sha kwi ne day to jago ashima day to go to leap antama an baye lar min balat ka kak walka ka kwi kwa anba nal woj ka biya shuwa jwol ka ba way dadak ka ba je dwany ka chuk amen
Rien mi chala da Isaiah. Adit ka kwe kaka. Katwok araman ngwang kaka akwane Yesu. Kaduomi gang na chukud nuk de kana chiang chung de nyot. Are kur edideme. Ngode de ta na thiech. De kulat melin nilat emalat. Ko bisiang jiek ba jawoj. Ko de lat em de lat. Atien mi cha thiech. Chukon ta kur edideme nen eno chukudalat. Ko ba chara lot. Kade ta in mar nuka tin kama kwas kanara. Ewa chukon kore dide me chukon nen. O kot poinde cha charan cha jalot. Kanuk de kamare kama de kanara. Kola nung tedi. O kode chiran chak. Kode chidi dial chikalat. Acheng ni me chi ben joy ni mi kiek. Ewa chi kot poinde cha nyok lunjok. Kuo ba mare kanaran be bare alaka. Alakus ti daran kanok de mentel pek. Kango bo tin mugwa kana ideal. Ewa ngo bo teke tin mugwa kana ideal. Ti daramo nika gwade en kwani Yesu. Ti da kondial. Ti darama nika gwade. Ere kurume. Kane ngang nomni ka kwi hienga dan. Min ba tuk nika nuk karwade. Ewane me tala madong. Ere ngang nomni kon ka kwi hienga dan jiega me. Ewa toka je nika nuk. Ko duwari cha kon yar. Chana jiega ka kwadan goa. Echalat. Kokos me sharan chak kana te diale chak re kaka iden e wa sho ko gwe ala wotal mi jeng tare iden o wa chak knok de ne ka loy de pan du no chi ka ke ban jo te ko mi chi ban to re de du no wa ti de rama ne ko wa de ere kurme kana ngam ko kwi shenga de e wa men bi tuk nung na karwada tala mu dong mo ba mathen ray ba nuti ti si aida ya dit ke kwin no ka de ket malakak an wan kaka ajen correspond wan kaka ajen kreso kakak lo de ne kwas kak ponde e wa lo de ne kwa antame ka kon kakwa Ejanen chalat boka Isaiah shugo kel kwa la rieden badak dien. Shugin badak dien ka chalat boka Yeremiah 22 verse 1 kenti tigoro banaka kep enono. Dungdo dara takel woni tungwan ka kwi latkos. Edi da mawimo. Ankap Kie ramalagwan kaka. Ewa mje kone chalat ka bene tungwan. Chalat ka Isaiah shugo kel badak chalat boka Yeremiah 21. Ka kwi kaka. Duno de George bode kagwa de telwan tungwan. Ka kwi lat kwa de di ma wimon. Rei bene titi en gwan kaka. Me lakot cheti dialat ko. Ko de kade chiek agwa en kak point wa chede kade to go wa chede to go chaka kwe dung do wa cha ben kwi na de ti chigo
ka kor ko do be chi kwat cha ka ke lat ke je ke la la me ta ma ramel let ka ka ala ko ni Yesu ke lat ka nup ndi dia la da go ni tugede amene kude du no chi ka ke ban joy ko me chi dwer ban tuo ga chi ka ke ban pel ka de ko kien de di chi kan te chi kot kala re ka ko ka e wa ka mu dungwa mi cha la da gwa du no chi ka che ban pel ka de di chi go mu lo ne de di tal wat ka tsu gi bru lu de ne de tu ngwen en ka kwat cha kwi ne de ti ya con ne dial ko cha lat kon gwa me ka gwan ka ka nga a ko ne Yesu pon ka ka karwa de e wa ka kon te ma wa ka pon ne chi ban pala de ti tedi chi ban pala de ti jekten ko chi dwar ya ban pel ala jwa dan jo ni mi je re dan ka le mangwa me le jo ka kon ka Isaiah shugo die badiok kurani kos ponde chola ne ke no ba je ban luk kamde kana kak de na wal ka Isaiah shugo die bad ngwan en chikono kwenin chikot ponde tini to go realeka ngudong de na lat ka kak walke ke ku kwang me kana laten angu kan ko dalado me de kono walat me kana la re kaka angu jego ko ngedije idiri deiti go kwir angu me de jego no de kono ngedo de kon deiti go de kon ka kwir jan che ben kwir ne de tichichum an kak ponde angu dong de na lado ku goide la par kamu mi jio karami dong ko be min chalat beluk jana jana na tam ku goide la par kamu mi jio karami do dien be min chalat e cha tuk be beluk jana jana na ko ne ideal tin chaken e wa ban ngole la te e wa ban tere lo kata le mishana lat ka kya la da gwande ti kon ben pietin ti dor ben kon e ti dor ban nok se ka ki kon ben yara ci ko poinde cha ka ke je lele cha nya ko bari ala ke ko sharan che jokan e wa na me lat je ko e lat je ko nung na karo ade tele mo dien ma lat ke je kon e ti la ka jo ni de ti je gre dan ajani ci pon la jogo nene mi cha wa shara mo gwa ke la de chong la bo ne mi je tele mo gwa mo bore Iran Koran ci dor ye ya du no mi sana ro war ko de le kak ke ci lu njok wo ba ka ga ba je bari ala ka jaram mi ci kon ja ka gwa ka ba kon ja ka gwa re ban ti ci no ko cha joj ko ka ga cha la da jen ci de ci ga ban jo la de ti ci ban kwir ti ci go tin ti je e wa ta la kel mi kan ko da lat re kaka ka ti di de chalat du no go ci kak cha ban joj alo cha ban kwir de ti awale re kuren ter kone e wara ma ter koran akwani Yesu ara man let kak cha kor ye nyogo beleli ntama che ban ter kunuk de man ter pak ta kon kan
akwani Yeshu awale re ngang no me chi nga dan re kurin to konten ram bi tu karwade en karaso kanu gon cha luong ke lat ka cha luong go shop ko jaram let kak ka chi kak ban jo ta ka dei ko kien jaram bi nyok len chet ka min chalo de ben top ko kwiran ko yo modo kon ko da kon la tas lo angu right ko kwi ben ni ti ka right ko nyu akon ka ben ni ti angu lot kenamo ka kana gwan ka angu go kalat gwan ka kwi ka ka angu la gudamo te mi cha te angu go kalat gwan ka kwi ka angu la gudamo men gwan cha la da kwani Yeshu ka kwi ka cha kon kan ka gud ka Changi men chaka ke George alo titi jeten wa gwan kaka kemen gwan din jalat kunduk ta kon kan wa bu kon wa luok tele mi chana lat changa me dung tit kan kon lat ta ka la da gwande kon ne de la kak chi kon men pin de ti chiko chi kot point ne chaka bo che nyo go barial ka cho koran che je ban ter ta kon kan kanu ka wa bu kon bana luok ba kos dan ka bu kon neke ba na wa shankel ka kwani Yeshu ko la mo gwa mtede wala no mtede adi no ko magainas ka ko mo ne ko na la ale ka ta kos o mo ban nan ka tok an ko ri to kon tene re ki ngadan ka ne ngang nom ne kon min bi tu karwade ram tu ka kwani Yeshu kanugde kak cha George chi dei di je chi ka piethen en wa ka kon kak ram kula gwan kak nga akwani Yeshu kwani Yeshu la gwan kak e wa koran cha jeter ka cha yalat kanuk ko kuyo mo aloy dantes kamin cha la da kwani Yeshu kanugde ko jala gwan kak da kon la ra le ka ta kos ka wan kak ponde e ban je wuluk ka kwani Yeshu kel ka talo mi chana laten ele akta ka gwandan en chiran kamlut kati daran ray do ben jel kon no grisha de luang katem ka kuye mo ashub loidan eno ko ajala do ben to ka jaram jel kel ka kon ele akata ka kos redinditi mun banana o ram la gwan kaka ajan kwani Yeshu ka kon kak do no ko point e wacha nokde e wacha nyure kur to content kana me balat kan no korwade jaram lo kon akon ya la pos kon ka kon wel lok ka do me chobre te ka dan kje ele agate ko kos bariat pala ba jala bana ko to ele agate ke je kwadin lo gote sko ko chop ta ti wadin chak dum tu chak janen ne ko me chagara cho kwana ran chak ne ko chadan wadin chur ti dial yo ko chagre kaka tang ne me chine ben George ala jidura
Wadin churungut kamilu ko kora. Ko na melodi ja kenuk du karwado. Tele mi chakulaten. Kabaka ban George. Eno kak baka tutin abine ya luok. Komin jalat. Tele me dene luangalene. Yang riya tika tika luat. Ka chub loida. Eno noko. Ele ka tika ji. Yang jidi alin biliang. Abago mo ko chub loaj. Chilo ko te baba. Bos ko tama. Tindi alin baka wutin chaga kuang ni tetedu. Chodi chukwa midi. Amen. Amen. Ele ka tika kus. Nna kwar bana jik kamal padanin tik. Chilo da tes.